Ағайық қонуқтағыта жатай бөхелегер мая культура жетігер сақа асысыр культуратын үтіләқ үлехіте. Үлек қылсынамета орден кавалера, наяқы народный қорын төріттәбіт, Василев Семен Гаврилевич төрәбіте ағығынсылығарын Аллах қоровой коллективтары көрі болан астан. Көрүүгө илинеңер кийин улустартан, Жокускай кораттан, алттан народнай, онна 9 самадиетеннай коллективтар келен күрәктестилер. Бегин эхлек бит Коровой искусствоттан 6-10 сылтан жарыктанар. Онна билен турар бу бастакы терехинигер найкы холкостагы чаттар мустаннары Семен Гаврилевич, Светлана Сергеевна Гоголева бол хүрдәк элбәк сүлбәтче чатымыстан бастан терибиттере. Жол онтын алты бу күн бүгүнгө найкы хора ыллыр хорга сүгүрәер. Оннотон сүрүн сылбы сорок бүттен бу биге үтүгөспит чаттар бите салганан бардар ден бу биге сахар бу жоннор багасана алакпыт. Республиканский конкурска биге бастатан туран сылбы сорок бүттен бебит народный коллектив бутын жогоннакты көмүскәһин ден. Онна Коровой ырыны пропагандалагын. Ото оны билен турар үтчаты ити боллажы. Семен Гаврилевич Васильевтан сағалан Светлана Сергеевна Гоголевна қаянда атты Онна бу биге олар бу Дмитрий Дмитриевич Готовцев, Елизавета Гуровна Рожина, отты бу бигетне бүгүн олох үйе хая туттан белемнен келбит олох кескиллек, наха чуга эдеркен карместер Надежда Николаевна Протопопова макталбыт улахан. Оны да биге маны терибит терәһне үппет тох бар улустагы культура бу управление тигәр боллун барларыгар хүрдәгән мактанабыт. Оны да билен турар өссө даганы манды конкурстар хыллата бола турдунар. Наягы хорын үтө бачыма салганнар дем багалакпыт. Беге наягыттан чоопсай хомулламыт бенче балан келдибит. Хорго турачыта төдөн такаке бес колас бар инде. Тоққа бастыгыр ябытыгар. Экис колас комитет колан Аллаты бу. Эдиккис ребутын өләнә җенерәне сәбән баһалаяп бәйтәти тоқтан нучылы ирәттән көңүл тылбастан оборборкатын оңорон. Ород 6-10 сылларга ылата хаҗы бу дәбит. Найкы җануга. Оны дисәр күтән ите төйдән сыл балама дип. Итерәне кистан җон юлга таһадылды тирәне. Элек битер бей 19 жылдан буларны жабыт. Онда бу урукка койукка ыллабыт тойбут. Анайкы хорун көттүлактары ыңыртамыт. Бәбит бөөләк битегер теләһен орыктакпыт. Онда жебиге бу хорбутор ыллабыт, ылласбыт, салайбыт жоннор бүктүгөнгө биге барыгытын ыңырабыт. Павел Акимов мелодияда Бал қабылыз тұлдара, керестебей.
Семен Гаврилович Васильев атынган бу кене үтү атын үетитер конкурстар элиптер сүддан ген үерен өрөкөтө голлен турамын келен олор обут. Бәйем туспунан бет кратык билгенер болака Семен Гаврилович кытта бир-бир эмега өлели хилжибет жоллаакпын дей хананабын бәйебин, потому что мен 6-15 жыллака культурасыты битерен барамын. Аммага Балагурга өлели хилжибетим. Балагур дом культуратыр онтан керген таксамын Семен Алексеевич Дмитриевтин колбахамыт ел боламыт усалданга баргоңол аксый буппут. Ол онтан алата жабиге культура летиен мен дом культурага бетер кемге өлеләбитим 15 жылга жери онна Семен баргоңга. Онна Семен Гавриловичте биргалты хамыт өлеләбит. Бу өлелер биремебин судда шөйдүк олгон бир самый шөй кирдиске менен аттыбын, потому что олокка кирен бу культура летигер беренелек боламын мен. Каннада камсабакыбын тыйы клубугар, именно тыйы клубтарыгар. Үлеләмен 35 жыл үлелән келдим культура гетигер. Бүгүнкү конкурсу боллаганаттым бу сүддәхтерәһендә, өсөдәңне мен санабар колобура кора тиген әйгәтигә терелди бите боллар. Бу мен колобура бүгүн дириңнәр ен келәхтерә җиһнабытын народный хордар, әйтен дириңнәр ен келбәтләр, аммалар келбәтләр, улахан хордар. Народный хордар, конечно, усалданнар наяхы урукку маркатын тута хилҗәрәбит җиһнатым, онна бу бурган дом культурата, конечно, үчүгәйдәр. Эне демен бәям колобура сыналыбын. Мен Якутскайдагы культура управлениесин онна сер том кинин арчитенде гетин хинен далбаржа ансамбль салаячтабы. Онтамын бу онна арчитетин херсүдә элбәх дәрәһеннәр баллар, формированиялар, рынкы, сер том, фольклор тугын элбәх. Онны эме өрөгәйден ансамбль бу ансамбльләре бар, савинап салачлар. Аны кеннеке беһе боробалан бу икки ансамбльдә колбаган ортрын якка дулгемет ди боробалан хаңылләнер бит. Ләпил вакыйга яхи булды. Онда тора ки бу билләренә күрәмәдә кыттагы бахарында. Бүгүнгү терәһин народ бәх кыттачы. Народ сүддә үлүрен сөбүлүр. Нахчыда кыттан ок багарам тын, нахчыда үлүрдәр. Билентел бәх өрәктәһе бар. Музыканы өрәктәһенә җирзотты каравиктер белемниләр инде булган. Сүддә билен үзе Аллаһын үзе тахма будан үддәнер. Мен бәм бит көлләр булган булды тине бихе студентлар бит әмия үлүләр. Ине гана сүддә астында бит. Народнайдар, конечно, народна коллектив авторы ылыктырын булдылар. Шөй батыгылар, кихелатин токолубура оңостор. Бихе саңа тренер булып тулага якпыт. Тумы основном народнайдар көттүм. Бәм булган саңа тренер булама ха улдыктак булган дактыгым якыт бәтем. Олак маннегләре дә көттүм. Уна маннегләре, конечно, тот якны. Тәлбәк үлә иддәнәс. Дәлбәк үлә иддәнәр. Ödönür, конечно, улет регионнары киһәүлә кәнеттүнәләр, анан юрага хоҗаннар кәлән бәйән багат турын улут боланнар, оннан билен турын халаячы специалист булыктар. Бары ыры импыгын чимпыгын ыры бети методикатын бетин бартын билер онды үертер киһи булыктар. Бары чөйдә җаһаныбын особенно яхылас. Итәдер бакыр гыттар төшө баты Дирижерда быгыда кадрлары чугайы нөрәптер хәдүлләр тәбәтә костан турс. Эмоциялар байлар. Нагры башы бар. Депутаттар да шуй багай. Уны сложный багай уже. На просто уже киёнор уже үсәре тугыны колослова так төбесте колостактыр дине. Ите наха ил багайтер ите мне хәрмәстер үләлгә костыр. Onun bileyim bana kanlık bakarak tahminleri dük kanlık bakarak bu korak kayını da bu tahminanda kanlı bara tühe bara sinema kıtır kıstaktır. Bu xarabay kollektivleri elbette bu hıtlan salayatçılar mı kırdık tümer kağulur üyete tüher emniyet doğru trevaniyla oran opsemanlık trevan ni oran soktan doğru opsiyonlar var bu diye bakarım. Ruh bihemiyede dakbitne arkipi var jembaride arkipi var Любовь Егоровна, вот ага. Вот обардан шуй ба семинар гыталдарете. Амити кор разы костюмдар он семинар гыталдарете. На хату халах. Это было на практически религион то ханеребес.
Конкурсу Россия түелях Саха СССР народная артистката Феврония Баишева салаятчылах жюри жүллетен. Участники хоровых коллективов показали совершенство и любовь к хоровой музыке. Хотелось бы пожелать участникам дальнейшего творческого достижения обратить внимание на текст песенного репертуара, так как не всегда текст подается точный, активный, четкий до слушателей. Часто используется короткое дыхание через каждые 2-3 такта, что неприемлемо в хоровой музыке. Необходимо цепное дыхание для подачи звука и показа именно цикличности, художественности смысла текста. И хотелось бы, чтобы в следующий раз на конкурс привезли плюс еще и академическое классическое произведение, так как очень много горлового звука. Верха у нас у женских голосов идут очень с большим криком и сипом. Низкие голоса очень много поют на народном. И тембральная окраска голосов не используется при звучании ансамбля всего хора. А так, в общем, все хоровые коллективы интересны. Очень много народу в каждом коллективе, от 20 и более. Мало, конечно, мужчин в некоторых хоровых коллективах. Но, естественно, из коллективов я бы отметила Наихинский хор, Тюнгюленский хор, хор Барагонский неплохо исполнил. Хочется отметить хормейстера Протопопову Наташу, Надежду. И мне понравилась по-родственному Елизавета Степанова, наша выпускница. И, конечно, все те, кто сохранили вот это любовь к хоровому искусству, любовь к хоровому пению, всех старейшин, кто сохраняет вот это вот свое творчество на долгие годы и преданы хоровому пению, молодцы. И мое пожелание сохранить свой состав, увеличить его. Весной у нас будет «Поющая туймада», республиканский конкурс. В феврале будет конкурс «Поющее мужское братство» для мужских составов. И как преподаватель педагогического колледжа музыкального отделения я приглашаю парней, девушек, оканчивающих нынче 11 класс, для поступления к нам на музыкальное отделение педагогического колледжа. Это наш адрес, проспект Ленина 5, номер 5. И всем хормейстерам и всем тем руководителям, которые поддержали свои коллективы, главам улусных управлений, большое спасибо и пожелание доброго, творческого, нового достижения в работе. Түмүкке народный атын сүгер коллективтарга Дмитрий Готовцев салаятчылах Найхы хора, онна Раиса Винокурова салаятчылах Жокускай хораттан артчы жетін самодетельный хора кыйлаанан тақсаннар өрүлері үрдәден. Елизавета Степанова салаяр Борогон народный хора бастығы степеннях лауреат дипломын туттан. Хору тахарбыт Василия Хуловка бастың солист аналакка тегістен.
коллективтарга жатайдар бастыгы степеннях, маялар үс степеннях лауреаттарынан болдулар. Филипп Габышев салаятчылах соттун эхелеген кора бейтин бөлөгөр 2 степеннях лауреат аты ылары сетистем. Самодеятельный коллективтарга тулагыттан күбeye кор атчыгы состава, ытык көлтен ага састак көлүнө кора, онна болтоңоттон ветераннар кордара лауреат атын ыллылар. Бейгул успутун ахан республикага хоровой искусство сайдаргар калааттарын келлербит жоммут. Семен Васильев аймактара хоровой искусствога беренитин хинден наяхы хоругар. Светлана Гоголева оголора бастын халмейстерден Надежда Протоповага. Юлий Котовцев оголора аймактара бастын доголлаачыден Мичел Березкинга. Василий Парников акапелланы бастын толору ихинден артчы жетин хоругар анал беристери туттардылар. Усуран самодеятельность ветераннара, наяхын хелеген олоқтақтыра Светлана Егоровна, онна Федор Дмитриевич Петровтар, народ аймнетігер келлербит кылатын ихинден Сақа Республикатын культуратын министерствотын белейлерінен наградаланнылар. Конкурс кеннеттен болбут санаат астахар жүллехер төгірі остолга Василий Степанович Парников, Семен Габрилевич Васильев атынан Коробой коллективтар көрүүлерин Культура министерствотын былааныгар киллерен республика үрдүнен 2 сылга бидді ыгытарга ден эти киллер битин өйөтүлер. Бидді жылақ бет Саха Республикатын культуратын түләулі әті бізіні Россията Коробой общество туйгуна үлөке знаметі орден кавалера Семен Васильев Ауғансыллах Иблигоранан ытылбыт конкурс сама солтаты дем болар. Мукене Саха Боростой чатын, Колкоста чатын. Бу искусство бий самай устук көрүңер, Коробой искусствоға профессионалы тахымға тиедден Россияға, оны Союзға тағарбета болар. Так, билеген массовый культура бағалан турар кемигер бөкәлен сылдарға маннык
диння искусство көрүңнерин суолтатын түһәрен кебистилер. Ол кемге биге бохоровой искусство сайдытыгар үлелеһе аллар жаннар бу көрүңөсчө сайдырыгар багарабыт. Олехин бу Семен Гальвич агуан сылгаранылла кинаатна конкурсу элбак капсетинен оны матурвассан кахаттарга хоруян. Оны бу наяклар бәяләре сүддән териненнәр Вахлык Петр Васильевич Ульмянцев. Оны кулу билеттере донорун түмен бутьё датакка кейлах куру турараннар бәйлән аттырын көмүскән үддүк гран-прины улан калбиттере бу Семен дилатгар берниле актырын. Оны бу итчаты народу духовный итиге бу хоровое искусство суолтатын өйдүлдөрүн өсөдөгөл дакастатлар. Так, иккис биге үрүп бар бу көрүүгө тоқта сүддә албак коллектив келді. 15 коллектив келді. Бу конкурс болланы болбутар дигенен раатта. Онун үгүс коллективтер сорохтор хыллана халбыттар. Олду боллар бу бесемемметин вастаны тыктан кинаатыга сүгүрүян. Оны именно бу хоровое искусство жоны итерге духовный эстетическое түнен итиге суолтатын өйдүр боланнар келбиттере бигини сүддан өйддөр. Оны бу биге мүрүбүт, тоян мүрүбүт, кора итиннемия ситилактык кыттан бастыгы стипендия лауреат болан урук ылбыт үддүк атынемия көмүскән келбите болар. Онан мен темүк кенсериніне төөрүк остуол булбутан, ол остуолга элбак капсети барды. Ол капсетиге бу Семен атынан конкурсу министерстве, культура министерствете бәйтен календарны планыңар келдірен сылайы ду, әптекке хылғы бидді ду, қаяннан бәйті білән ұтарығар етегілдердім. Оны истәчілер, сүддан сөбіләтілер. Оның ете олаққа керері болар демен бағылақпын. Тағынна бұ хоровое искусство сайдарыгар эдериччеті түмен, эдериччеті тардан үлелер нада. Ол күрдік мен біз үчітолым табарығым сырдық кәрейін кәрей ұтықтамын. Отудаға сылы бұға кәнчар ансамблі салаян келдім. Онына бұл сақауғытын, хоровое искусствотын сақалаттан амастан Россияғы Союзға аңда дүгі тахаран үчітол бар. Кені кәрейін толыр халдебін ден санығыбын. Онына ордықта салғанан барары болар ден бағылақпын. Ол күрді бұл кәнчар ансамбльға бихе аптырасқос күлінтер яқтақ бит. Оны сөптәқ туғанна салатты өйден, оны өйен, ол осколы олыққа керерігер көмінәхілерігер мен ұңырабын. Оннаттан бары олықтақтыры ұсалданыры бұл хан сетихінен өсідігілі ғарделейбін. Онна бұл хоровое искусство сыстаңыт, ұллан, дуғаян, дуғаян, астынан үлелі кетер. Оны үлелер кейі, оттан ұлдыр туяр кейі үлетер де сетихілі ақ болар. Онан барағытыр жолды соргыны бағарабын.